episode for higher GC news. We be akwaba had the latest hot nkwa era me de bramo. Anuti so nya subscribe to channel dia bomodi ase ube subscribe. Rebe ya say we click the subscribe button na wabele notification we understand new video be upload no we the first person I would say ebeka sa video afi we na wa like video no give us a thumbs up na afi share ma wo fufuro so na wenye bi hwe na wo hu ensem dodo na ra ekoso e wo Ghana be mo afi ntentemara yembura ye ensem a abeto yepno so Listo well or a regular panelist on a political talk show. Wakasa wade and someone to ja ningini jina ye a just share koso ewo kumase a duma stores do na ashe ama manfo ahwere wana jetreni adia ebi esu chese wane hu de wane nye akoye nsembebri na no na Listo otchere adwe fan sema koso wa otchere se just shashishe wenyina ono de obeka MPP4 and otchere wane disa dwumai na no kan ya nsembia ye Kennedy Agyapong aka emribi year 2020 and before ewini abano and bebre app by ana jashisha so ekoso ma Kennedy betra the TV station so maneke cancel say Mahama obobo di shedun ketia chese ye be hyewa ne fie ye be hyewo mo ekoye nsem bebre eno na Listo atijina ye Kennedy Agyapong so chese waye de pasade ensem dodo na ra to dwa ententema ye nkohwe ye video no na yenti ensem a ekoso ewo hono yenti Listo na de tie ne say for some time now, my dream nyoma bebre ho. Na me wogidie se ewiase sebi room obi ewo nipa mubia no. Say na ya ka say there is always an iota of truth no. Say tika kire ne bokro na se wo hwe nyoma ekoso fin kran ha ya to abawie ye na ye feni say jahihia hyase na enye bibia na eruba bia ye de hye kokoam ahwehwemu ade bi wo ho a na nipa omu ehye akire no omu ye sa abone no ese fata se ye bon di wo bedwam me de me nsusu yemu no me hu ni se ejahihia ekoso ni nyina no MPP ni hu bi yes omu ye bi wa bra na omampani John Mahama eduru wa we will cross it because he knew BI so MPP ni a me say entimi mase John Mahama wa bemu from 2013 to 2017 January. Na ejahihia kwoswa to the point say at some point no nipa timi sheda efa grenade ekoto John ECG forward station bi wo ho omutini de grenade ekoto ho e blast ho ema yetichi MPP fo ni bi minim sa father for all spirit na wo ura Mahama mu no o jai ma ne kai ti BSC pay Debbie adena time bia NDC wa ba mu ene dwahye mum ye to abama His Excellency John Dramani Mahama adena e was sa time ne jeshi so me wo greatest suspicion say tie ma se mi amike yo MPP ni yes ade no wo suspect MPP amayeko no me wo the greatest suspicion apart from that me ni bibia metimi aka fa sa ejahihie ne ho because before say ade we ba bonten no uni say few minutes after say eja no ehihie na hyase no na MPP for Facebook no mu postu Dumsonti eja tokumase Dumsonti eja tokumase oh they do that oh yeah na sometimes on when you be o madwene wo form sebi obi a sebi wo dwen security hu bia no e wo say wo nam a o first thing they say wo do mirrors be hwe wachi na every human being na oye security conscious bia no asen bi esi a enya na hwe immediate cause no hwe the remote cause
Why is it that every time bia NDC wa bemu no nipa bi said that ye bone emrebi Editi aban. tie emrebi just because ye person you getting rid of an NDC regime no na ya sesa nipa funu e de omagu street mu Esi. then ye beka say oh insecurity kosro apinfo owu ema kunkum 1999 2000. yes so there was a time nipa timi said that ye bob pass hey mo said that rob nkofo na yen kase krom kra insecurity do so The pressure that's na so I'm saying this with a plea to the Ghana Police Service and all the security intelligence and say omo emma okunu emu enyeshi because just very recently omo seda ama mobile money vendor way yakokuno mobile money vendor way yakokuno mobile money vendor way yakokuno Sunday Saturday way when it begins we should be naming and shaming when yeto aba 2020 we omo ankasa nim say Akufo Addo had lost that election okay but for the intervention the ill intervention of any yebua no ever can say Akufo Addo your president even without knowing how many votes I will need to be a president but for that na jo Mahama na adwen so woko court almost shall say share market MPP for na and Kennedy Agyapong yeah the one assembly na ko atwa ne kai $80 million $18 million na ko po akatwa no ebi no wono be kan say jo Mahama sebi manu susu na so na ko po fa me bone nchame sebi manu we mu odu se ni pani mo nyamfo se na Kennedy Agyapong active radio so se jo Mahama ye kwasia na wa wo he jo Mahama ni mo nyam we na wo hwe Kennedy Agyapong a why na wo hwe a o se kwasia na onu timi bejam timi di jo Mahama tem jo Mahama ye be si fie ye be se ai baba jama fie ye be se esedu ketia fie ye be se gbevrola te fie ye be se we fie you see I know the NDC has a lot of intelligent men in society and I would be very grateful say enkabeye abua amagana for ya adwena koso a mopa santanse ya mede bo MPP omo ye investigation a emu odin no omo hwehwe mu yenhwe aba ye din enkom moya so kasamfoyin ne be yima ajahyehe ato wo Kumasi Excellency John Dramani Mahama ne the regional minister Frank Amwa me say one word ho ye di me say one word da say adia ajahyehe okoso ni nyina MPP for na ye hwe maybe unim say Intel came and I spoke to it because those days na momuti FM ne Gabby unim say omutimi say that ye obi bodamini na adia sa no eno na ma kolebufo say Ghana see wo na say no ye to aba we kantamanto both no mecha mu nyina what can I say before election almost said that say obi what say bodamini na ni pa na wo ye bodamini no ye so mu ayi bia ye de so mpaboa na omo de akogugugugugu abi enti mu free dwani mu a na omo chaja atum hwe me kan MPP boni omutimi ya wo ye mbehyew what we say a good microfinance company no tell me why na no only microfinance company or ba bonten be ka say abaye gumi microfinance company why say a good company say a good doctor before a bank wa be gina bonten akasa mebo a we ku Kofi Amoaben wa be gina bonten akasa we good your friend is saying Himeku bank yes wa bekasa why no ye microfinance owner obegina bonten kasa ye yanti obia omo ene se adakoma e ma gadifuo sika ositususu ye be ma abosia omo di sika no ndeko ma Akufo Addo campaign evidence what is the evidence beyond right ahaya Eastern region akwabi no ye MP ye fe na siama Eastern region mo ka the region wo ye MP no ye MPP ne hono be kai ni di no amankwasi ama wo se ho anwan wono didi nkofo sika so what the akoma Akufo Addo and no microfinance he had a microfinance company na so microfinance company na advancing the good microfinance company na what did you nkofo sika no
Who suna nkwaje nkofo sika nkofo ni sika nkomo mo. What so obi bo wa Ghana ha. Adweboni wo san nkofo ni tirim. Omo ya amamboyefo. Die si wo Kumase no, MPP fo na yeye. Ni ko yi twin ko yadoa. Wo mo na yeye, omo na hye kire. Eja bia be si wo Ghana ha bia, omo na hye kire. And the earlier the security gets to work, the better for all of us. Because no nipa ni nyoma sia no milia ni sika ni get ra sabi ewo no eyeketua bi dia kan na ebosia bo because aban na eba ya wo call ya Akufo Addo ni Bawumia aban no hwe omo sie before capital nyina because anyama no ko kire fra brochire na ono ko ko fa nyama na dollar ni gina 16 na gina 6 wabeton ni nyama ni be na dollar ni gina 16 ebe de no ko fa nyama beton ejuma na egu etu omunioma omuto ni nyina afa kese no eye busia bo etu nyoma ya asie gedi ni bie no amesumi ni mu Kumase a wo insurance etu ese bank for and omusika edwetire bebi ahye etu ese no nipa ni akoda ni card no de betuaka asemu na te se abaye subuo bi a and your banner buyer and I say let us acquire to say they want to even read spiritual connotation into the justice here. I then MPP from Kwan and in Facebook ko. Fe yanko kan. Oh, dum so na ama justice and a store asese here. Hwe baby kro na e ho hye no. Me yanko brabo bi wo ho. I don't have his permission to mention his name. Or can your ma and Paboa Asia Minia Ubusu and Paboa would have said the list is about 300 cedis. Or come Paboa in excess of 300 pieces. How much money anyone lose? And no crown point yet was say or Kofabana and say on Tony. Obisu cast 6,000 something pieces of Enyama. And you hear your ma Asia. Na sebi ye kan asefem but me de bia me ni se nyame tiase na aboa oni dua no nyame ne pra no enioma akoso over the years omu sue hu nyansa se ko mu sue nyansa ko mbe hu se ewiase ba bia ye ne nam no sebi nyankopon wo kwan a ofa so a otwe nipa bonefo aso sebi mu ko fie na kamu ya nyansafo bi an kam betena se din na kam abusebusa mo ensem se din na ba ya enne sebi ya din ni guasie tan sei ene ekofie they won't sit and reflect or must start internal fights and we say ade chia we say ade chia we de mi ni ho hwe mi ni de ya Dr. Bawumia lusu ye ebe ni asie no obi a ka hu bi everyone contributed to that performance. Krono amo bo ni pansa mu chinchin ededifo sika amahye no ene wo bia ntimi nkwata na biem wo first kan wo na dia ko ededifo nyina akadem omo kwata ntimi nko Vietnam fo nko Italy fo nko Lagos keke kwampo bia ntimi faka nko Lagos nko fa ne ma meton ene wo mo tonton ene ma kakra sebi boga Hollandia ne hwan ene wo ntimi nko fa biem sikani nyina masemo kakra nipa nso aba ototo nyoma se na ebe ya asabi ye benya ye ntoma pefra se na ebe ya ni monyam kakra beba ga na ni ho se na ebe ya ni dwa ebetimi akoso na nka bia ono so anya ne kakra ade ama ne nsa akona no eno so a ade achinya amakotwa gya atum mu wi a no masa be na Facebook say dum so na ma ne ba MPP for na she no and security for anya adwuma okay je obi a yo nudi say we are making making sure say they get close to the perpetrators. Okay. Because apart from MPP, the Paboni media we as woman obey Saboni. Merase, Listo Nana Kwesi Poku na etene executive director de Magag. Maminkwa yenua Ahmed Agbenyajiwo na onoso mawo ho no onfeme. Ahmed yenhwe ija ato Kumase ene nimpotem ahoachi na esiye ensembebre na de na ekoso mountains so behode yoki medical echiawo na mechia ya hwefo bi ajoso etiefo a omutie enyumrewe nchakasi akoma Eastern Regional Secretary Baba Jamakoni in fact o mapani ati yanka
ɔhwɛ na appointment na ɔfa akɛseɛ bi ma no ɛsan sɛ bamba gye ma kɔ ne die ɔno na isiri nyinaa yɛ dan no Madam for pa ma fe no baba gye ma yɛsra sɛ ɔbɛhwɛ na wayɛ ne deɛ man fɛ me communication officer bawa me nusumala ɔno so mekyia no na kin ubisa agya hyehyɛ ho nsɛm deɛ sɛ na senior aka deɛ ɔsɛ wohwɛ nipa bɔne na wohu MPP fo na wotwa mo ho a na ɛsɛ ɛnya deɛ obɛnya foforɔ bi bio saa obiara nim sɛ anka agya hyehyɛ aba yi na anka yɛasɛ fam sɛm a anka obiara yɛnya yɛtwa adwadwa yɛdi ayɔrɔho ba amanfoɔ ani agye a wɔmɔde escort political go obiara nim sɛ ɛyi ɛkyerɛ pefee sɛ na ɛsɛ mo na ebi a mo hyehyɛ aseɛ obiara nim sɛ John Dramani Mahama ɔbɛgye kun akɛseɛ so ɔtena so wɔhyehyɛ nneɛma ɔresɛ ɛno nti na ma expose bebree kora ɛba wɔ MPP mu me wo gidie ɛwɔ John Dramani Mahama ɛsɛ appointment a wayɛ as the new fire officer ɔyɛ ɔba Mame Daniela Mawusi Ntonu ɔno the first female a yɛ appointing Ghana ha ɔno ɛna ɛhwɛ fire nsɛm so me wo gidie onim so obetimi ayɛ sɛ na John Dramani Mahama etimi appointing a friend the vice president ɔno the first female a Ghana ha obiara gidi sɛ dwuma so ma ba bɛyɛ no obɛyɛ dwuma ahyɛ ɛma nyinaa no munyam no yɛ nyinaa so yɛ bompa sɛ ade esi ɔmfa ne nansi fam nɔnyɛ nɔnte ɛma anim ɛsan sɛ ɛma ɛna wabadaeɛ nti ne sɛ de dwuma so sɛ ahyɛ ne sa na MPP fo bɛfɛ kyiri atwitwatwitwa gya tututu baabi mu no ngaba betena social media ɛde abɛ score cheap political goal de na sɛ ɛho ri hia nti yɛsrɛ no national security for inform hunjim na police for inform hunjim na yɛ maame nso mfa ne ho wurem na ɔmo a asɛm wɔ yɛ ato ɔmo no ɔmo ka ɔmo akoma nto mu yɛ nim sɛ ɛnyɛ yi nkoa ana aba na nkyɛ bia na kantamanto de baayɛ amanfo mpo sɛ MPP for anka na anka ɔmo hwɛ sɛ anka ɔmo pɛ sɛ ɔmo hye hɔ na anka ɔmo tɔn sase ne nyankɔfo ka no ba me de me yɛ agye di do me ni fat but saa na dodo no ka sɛ adwe ana ɛta akyire no nti eyi esi sɛ na dodo no nam kurom de wo sɛ MPP for mo ya do obo ebisa sɛ na egya hyehye aban ka sɛ mu nyinaa ma yi nyinaa yedi aro na ehwe kwa mbefa so ne aye ni je sɛ mama mo nam radio so mo nam social media agi mu ani no akwakoye sɛ mo na mo hye ase nti no omo a saa ato ye nyinaa yen shedding na omo so a omusem obi no betima aboa ye maame no ye nua no ya danfofo a asem we ato omo ye betima aboa omo ama omo business a omo ye na binim sɛ aba ne sɛ no okwa bia so aba bɛhwɛ asɔn ase nso aba hoden ɛyɛ ahe aba ntimi ye ne obi ye nyinaa ma omo nti ankra me so wano muma yenkɔhwɛ wo obeto wasɛm no so yenkɔhwɛ ɛyɛ mbribi owura Kennedy Agyapong atendidi odidi His Excellency John Dramani Mahama na okasafa ijahyehyɛ na ekoso market yensan kofa sa video numra koso nyina muma yemblemu fake pastors a declare election e wo Ghana mo nyina matimoni ayira fake pastors a declare election e ka se ya to aba no sunsun mu awie na Mahama ewini ono so jimifo e na ato ne tirim. That guy is an idiot. Mahama, we want to tell you who to change hopes. Say you are going to go fear out you. You cannot go and burn somebody's stores 14. Now the ofu is a go scot free. Mahama, Esiedun Ketia, Akamba, Babajama, Mungeni will burn your houses too. Yes. If it continues like that, Mahama, now we cannot allow these things to go on in this country. When we were shot, Baku 14. Because more power and also between any meaning that they will ban Kumasi market and ban Cape Coast market. What is going on in this country? Mahama, Mr. Chehum, so be a tour. I answer your best show. I say, hey, the catcher, Babylonate. Wupa unsu dimkwasi asem wo Ghana ha emam omuhye market ofia na wo isligon ye baba be show ana wa wotre no afeli enyoma bi ye tan wo Ghana asofufuo na etimi declare Mahama as a winner in this country and wo mudi nsehunu with impunity nobody amushin kofuti omunya nipa I've lost everything. Mahama, you are a fool. Where Pasia Panu and Yonkuba Minister, Mahama Jimmy Posa, you are a fool. Upa Trabium, Miss Omushi Obia Maketa, Mahama, tell him to do.
Ada mo fi sa mo go na mo timi organize. E fe ma dey wo ni gbeblo latte. Eni esi edu nketia, eni akamba, eni baba jama. Say ni pa 5 week. Me say any ben anywhere in the country, Mahama lebe shoot you. Ada na many Ghana na. Many Ghana na. What is going on? Mahama ye Jimmy for akasa. Kwa sia kwa wo kromfo. What we are Ghana sika wo Akufo Addo you nice. Akufo Addo you nice. Wo kromfo sa. Wo this can go good temana na Jimmy. Who is there anymore? Slide move your about cheese can go here. What kind of nonsense going on in this country? And will be at you. A sofu akoshifu. Let me declare. Say Nipa winning. They are the problem of this country. I have told you several times. Say Ghana. One more didn't talk about Ghana. Asofu. You see what is happening? You see what is happening? Okay. You see what is happening? Mahama. Try any band in this message name to me was Mr. Mahama what Jimmy for Mr. Next time who near me see I have a lot of information in Kurami Cecilia Mr. Mahama Bablolate Akamba Baba Jama I see you Katia will burn all your houses with all due respect I think I'll give the command Miraho amedene Listo Miraho Hwensem ora Kennedy Agyapong yes king we saw president here we sa anusini we you beto so and no ese sebi open mampani adi we utimi so asa no na mentimi emfa manu we enka because sebi sa ni monyam no misire nyame se o ma bi menyen abribia ye woni pa bi wo hono mo a sabi nyame ngo sre wo mo so no wo kana ete sabi o de wo sa akoka emobro do ntwa nyankopon tua wo ka ene wasefo nyina ka ebi ne de ekoso wo US no onya nwie me say ebedu ba bi no sa ko ya wo kasa ye obesre na wadi anya no mi o wono na adome ne ho Mahama asema na wukan ba ku kura ni wa ye no kura oni adamfo bia whatsoever your friend is like never ya wo pege sika kwotema e woni fie na wo Kennedy Agyapong se ne osi akromfo yi wo do Mahama diska ko gutema na ka wo fa bro nya na no na no sniti se wo no e fa nkon kwose sika no de we a wo si pesika kura che ho nkwa no na wo bona na ageman because a DBS in Trima was over. Mahama na da for ben a friend and Ajima. Are you serious? We did trust and at that time, yes, I don't know. But he, just as useless as he has always been, Akufo Addo no masumano. Hey, koka for cotton so. Na kromu ne beja. Na fe na samin kokota. Ye wa ni ye bo ho. No declare me president. That is what they did. And only use Kennedy Agyapong. And no we saw one so na yes I just see no. O kan sa se we no. O say mundai. No mejai. E jana SSC no MPP for me. Ono na tie se obekwa akosi obi fie me boa. What is NDC ni bia kaso obeshi baby da. What is NDC ni etimi ababa dwam se me kwa akosi jo Mahama fie ai me obi fie me kwa se Kennedy Agyapong fie ana me kwa se obi fie what is that me say the security must be up and doing omo ben insua omo beti se okoto obowa me ka asisu dua say ejasisi akoso de Africa ntamanto de ko wa tetima de ko so okumase ni nyina bi before na ye. They do so to give the government a very bad name. Say yes, give the dog a bad name so that we can hang it. Is that not the case? Sanity. So your Mahama to say, I don't know why they are bad name. John Mahama said you need some Kwaku. Now we had your casa in the news. Media. John Mahama, sir, a nipa will be fear and can you subeni? Intermediate, Muguso, Mekuto Asre, Ura Yuhunu, any. All the security apparatus Ghana ha omo endo mwesuko na omo ben ensua ombe hu se koto otini ye den ebowa
Manuesi. Ahmed Twaswe. Ki mama mira ho. Asamo ra Kennedy Agyapong aken. Mira ho papa. You see NDC no as a tutemia na edi agro. Ye woni pa bebre amokoma party ni ba power. Mprempren enye adwuma bi no wo pa yo. Na mom ne amabone bi ekoso emre bi ene nkrofo bi se bi nsenhu nim se nkwa wodi wo Ghana ha no. Eno ena omanfo no pese ye call them to order. It is a wish Kennedy Agyapong no abetina TV so etwa mampene dada John Dramani mama na ne waba yo mampene etwa na dapaah te se kire bebi omehye ye behye former national security coordinator ye be we no keka se bi nsenhu we nyina na ene obi ye suspecting say we di sikana we national security for kofana ba na Ghana for ye dede na esi ye nya na that just NDC na tu mebi ana ye mobo emebu ayo party ni mu se ye hwe se MPP force obi bo wirampo na yeso ma na ye dede enye wenkua in fact eti ahwefo a mo hwe na yem se Kennedy Agyapong kwa na bia wodi atema na oka nsehu ate se na enye ono nkwa abro nya nsem a wo ka abro nya kan kwase asem asabi essence che friend na ko bisa no odi abro nipa bebre wo asabi o medi nsehu akeka nsem asa Ghana na yo mode a o ma ya asa ya fa enhu edi yende ye ka ye aka wetuma cheche bebia ye hyigia ye isi asefem me hu video me wura kura ho me wura ho se oman ayetim na obi se ope president edi so etumanya kukuru aba beji na edi atem ena ye ba pa we ntime friend mbisa no hwe ye ki se ekoso se abedu mebi na emabu ni be pa bawo yenye ya andwe se be pa boye eniema bi se nkrofo ye betimi di position na mom no ma hande ena matom ani so na jakpa o na jakpa se be ya be penti se jakpa ni pa bone ena ona hire se emri bi okwa amode ne fa so ye de mo fa de se muru amse mpenifo ye de tumi ahya mo se wo man mpenifo ese mo hwe na perepere ye obi bia wedi bone bia ese mo hwene ba na asotwe efatan mo de ese mo de ma won enia ma ekoso di se eja ehihie ye nyina ye nim se MPP for na hye se bibi ni a muni echire na munya investigation na wo mo a omo ho ebon wo mu no mo twa mo bra na ye hwehwe mo nsem na punishment ese fatan ye famo enye se bedu mri bi ni emebun mepa bawo NDC ye ntimi no opposition abra ye ti opposition na MPP for be kansemfu atete yen a kansem poto ye ba pa wan so a na mo sa hore sa ye srom omo atumi ni ekuro mo sisi anu omo hwe na ne wo se ye ne yenye esanse wo ma ye mo o ye se hu ekoso o ma ye more than this kakrebi na mo bono videos show election day nsem ekoso na MPP fu nsenwu omudi ye ba power empo nsenwu ekoso obi timi kwotena oketechi na akwotena radio so no okanse hu nsemena nsamfu no china you see na yesi yenya no asa Ghana force na rule of na mri bia obi kwotena TV station e kanse papa we ono koka se wo hia igbeni wo hia nkreni a fada de bono fetuo bono papa ene nam ho papa ene koka se amesuali ushia na fade bon anche bia no wi onenamo na NDC for the moja ni omu NDC for moja ni meti mesre omanpani John Dramani mama ye jiwudi omo a omo appointment no omo kuta authorities ani ye wose SNF atan omo fanto enye sa Ghana mebu befu emri bi bedu se emebu no behu se ye wo opposition omo didi yen ye wo power omo didi ya anhwe pe na mebu na sori editumi ahye omo sa kwakwa ye na mebi na kwakwa se party leading emebu yenye ready say ye di 2 minutes be hye nsa akwakosi abonti nsem emfata na niam emfata ye ba koye because nipa bi se no party fu be so betima kwa arrest wo because ye nyina Ghana for Ghana constitution so ma ho kwan say nsem we kra no wouldn't so pen for friend police for still and I make say up to now your friend enye we kwan say ka se hye mo MPP for ba power ye cheap anywhere na ya je ne ka ye so mu ne ya je uka na MPP for ba abanka no mu yuzu party boys action kakra say hey na party ye ne Ghana for yes pen for omutie because ya suffer ye will be ayo nkurase na ye campaign or bra intimidation sa ya femu enga sam ketwa enti ya ba power na de wo se ye no economy na ekoso no ya hwe so se nipa bi o medi bone because ye nyina ye ni tua se nyama bi sa akoso enti se na ya ba na ye se na father for all and ye che Ghana for be de omanfo no bubuafu yen omanfo no mo se ani po ye nya mema because politics aye se bi anya sore ene ye ya wasofo no bi kron be kan
video minimum se muni bi osofu be ka say John Dramani Mahama timi win election we yenhye no yenhye na sorry o na kasa kura yenhye no isi sa osofu enyina wo ho mu kika se bi nse hu we enyina o ma fo hu adi yentimi from bi se bi sam se bia enes obi nam no MPP ni no opposition kura surface on no kura the power o ka se wo mu control bi bibere in fact police commander bi o ho na se bi utimi nya wadwu mu yiyo mu na that's na set na Ghana fa no tuba in fact yentimi ne nipa omone omanpene John Dramani Mahama reset agenda no de aba no nkrofo a omunje sa reset agenda no ntumu yentimi ne omunye adwuma ma no nkoso esasa abra na ye C9 Miami constituency akropon C9 headmistress oban etimi didi omanpene John Dramani Mahama edidi na so ya abo ekwase asebe keka nsem o still out to watch radio na ndc for say be o ma qualify dey o mo nya Ghana for free SHS obese people wait meet na radio ya boss already fine obeye mo e basa ya bo voice yi wo radio so abo TV so ma me we all still nti ya nya kura ne say why selective teachers na omo ye MPP for no e no hwe omo we ndc ni ya na e power na say na ma we koso me say akroport America meseni audio na ma me we openly we twa obi adapa we twa na dapaah chance say be we jimi te say omanpene John Dramani Mahama o down your head it say yan fa na say ono kura de enye hwe kura ma me ase be nsemfo say fi wonu ba wo hwe nkwala so den na wo kire nkwala ho nso ne ma me we ho ene ono nkwa bebre ho your police commanders ni bia won ga yan ho politicians so na kono NDC no hu weni mpe wo de eti say nkrofo no yes no ma changes yeah changes na achedo ya achedo no yenhwe na for police there reset no a reset oh yeah na egusu anso na district ni district yes district no and you see Yenwura district was not built in a day oh yes so far kwaya owa yonu asase ye ne cabinet within 3 days na the cabinet na aba within 3 days be ameswali ya remember akwa wow me say owura yonu police ni bi enu amehia na waka se wontimi nya adwuma obi ase obetimi mama only thing they say Dompreh your handover na me catch who said Dompreh has been interdicted interdiction he was sacked in police and security terms once you were sacked you have been interdicted yes okay he has to come and hand over but this a police for a cast one in chain and then police will be on one in chain yeah man 24 hours you pamon you confie cause some police will be on in fa kono for police we be where police for there me 24 hours me and I me a citizen of Ghana now me 24 hours so I found me police station I report on me akoche no so a citizen to say me or civilian to say me so I found me na police for because they say what to say me IGP be a kofia wo kwa wo kotra ni fie no akotra ni huni na se police mi o ma wo ho no fadia mani nyina koma police for okay you waiting for waiting and someone about to yepono so Listo and we react to a store say sheep dodo na she wo adum akoye nsem bebre eno no react aye Kennedy hu nsensem ebepie mu ache say what to be mane no na wo de nsem dodo na ra atoja na ka say so nya subscribe to channel idea abomodi say over subscribe na wa like video no give us a thumbs up na fi share ma wo foforo so na wonye bi hwe na wo hu nsem dodo na ra ekoso ewo Ghana memo also betimi achere wadwen afaye nsem we nyina ho ewo comment box ni mu mobeti minkabio in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.